U ime direktora neurohirurške klinike i svih zaposlenih na klinici za neurohirurgiju kliničkog centra želim da se zahvalim veoma vrijednoj donaciji od strane CEDIS-a koja će sigurno veoma značajno pomoći u ostvarivanju ideje da se klinike za neurohirurgiju rekonstruiše. Želim samo da napomenem da klinika za neurohirurgiju od osnivanja kliničkog centra 70. godina nikada nije imala kompletnu rekonstrukciju i da je to nešto što naravno veoma nas raduje i nadam se da će značajno poboljšati i olakšati boravak naših pacijenata na klinici i naravno da će i rezultati rada samim tim nadam se biti bolji. Ono što je još specifično i što želim da napomenem jeste da na klinici za neurohirurgiju borave, odnosno leže veoma zahtjevni i kompleksni pacijenti koji se liječe od tumora mozga, krvarenja u mozgu, teških povreda glave, raznih oboljenja i povreda kičme, tako da smo veoma zahvalni i radujemo se što smo prepoznati kao klinika koja zaslužuje i koja treba da prođe kroz proces rekonstrukcije. Zahvaljujem se CEDIS-u, zahvaljujem se kliničkom centru, upravi kliničkog centra i svim prijateljima i ljudima koji će pomoći proces rekonstruisanja.